Kripi Baro Chikatup Khubor Jingi Don Bosco Media Network Kibat Bakongsan Banta Kajan Miet Kilong Rakidap Sunpost Nam Kip H Elias Higher Secondary School Nong Thamai Knyum Kinong Shong Shnong Persha Yok Chairman Ka Northwest Village Employment Council Kyokodan Ka Tendring Sports Club Naka 4th Division Shaka 3rd Division Hadin Bapenlir Nya Ka P4 Right Football Club Bat Mi Kinong Tray Sarkar Bade Penyat Election Natura Sharajabala Constituency Bantangin Pashi Khubor Bakamnia. Kaying Bishar Meghalaya High Court Dangshan Kalapantip Shaka Sarkar Jilla, Yaki Sang San Himasima, Yaki Rishimat, but Yaki Committee Prepare, Kibashong Basa Haso Yong East Khasi Hills District, Halor Kamukaduma, PIL, Lanika Public Interest Litigation, Bala I, the Ginong Shong Shnong Jonka Lem Mountap, E So Yong, Kablakuno Bamsa Banpentry Hawk Yaki Scheme Sarkar. Arpo Kata Puitrik. Kat witrik numamba nang kat wi ajar ko te gani mentang iwan chani suppress choki na marang iwan ban terso ya ki pai ba no suksong jungi te po dan tap i sayong halor bangi file ya kapi yel apo high court kat witrik brand kat wi arajar ko ti mentang ila yo kala ban terso kat bum ka jing ta nang do yo jungi di matangan tulie nang ni ki jingit ho ka ba ni na kalyang loyo jingi man kalyang kai im sha badon burom jongi ka balong halor do ka bala sha ban tesno ni sha lap sai kubor di matangan tulie ni kalong pintap da ke jingkeman ka ba sikat dai ha ka kam ka ba yede bat ka pi el jongi na ka snong lan matapi sayong ka ba ni la ujor persya ya ka state government ki balong parti way adu san at persya iki kakandai parti ki bakan thopru ya ki reusiman kani ka piayal kadai ge jingujor persya ya ka jingbam sam bat ka jingbam pentrai hok ya ka scheme upai ba ka bahap po sayong constituency di kumta na kalyang ga jong ka yen bisa ba khidu ka high court of Meghalaya ha ka hearing ka badai haka arbitrate brand scope arajar kuwe tasim kia but issue notice ya baro ki parties ki bakan thop ya ka state government ki committee but ya gireusiman but ni kum ki petitioner ni bu ka jingsania ako ka yim bisa badan buron bakan le ya ka ka badai na ka benta ka hok pai ba ban nim island ya ki kambam sap ban sim kabu trong ki nong tre saka ne ki reusiman ki badan ha ka snong ne ha ka jala jungi khamtam ya ki nong ram pai ba ki ba susap menti ha ba ki yoi ya kat kani ka kamtu ka kamthok ka ba peleng ka ba pendu jubor ya ka hok ba jing matoy jong pai ba ho nim da su phla namar nong ram ki ba ngidan ki long ki ba kelut ba mala ba ki badan ka pla patulun ka ba jeliu Kinong Shong Shnong Kashnong Northwest Penorsla Kila Knyum Persha Yok Chairman Jong Ka Northwest Village Employment Council Jong Ka Tega Shnong Habakran Kinong Tho Khubor Shillong Press Club Hindi Kasngi Kini Kinong Shong Shnong Kila Kno Baki Kam Shnong Kam Thau Bat Ki Kam Penroy Kibaya Day Bat Ka Scheme Sarkar Kila Dko Lut Day Tang Na Kadaw Jong Jinglet Don Borshimat Jong Chairman Sing Pensya Kalang Kumning Hi Kasantarik Benaya Kadar Nakalian Unu Chairman Nadat Thung Baki Jokat Halda ada thung te hadin par nakaliang jonga ngayoi ba upendon kam maklaya ya ka keteng pa yu kini jungi te hadin berada jit ki jepal hadar denga ngayoi ba upen kam maklaya pa jungi te hadin kata ngaujor sekasen sedem maniam te kasen ngaujor sekasen ka pa sekasen tinga ujor ka atun du tarik banai berpong ya fuai jika sengge gapha saka disikunsil arfusan tarik Februari arhajar fuai hadin lami hadin kata nakalian kasen nakalian ka loyar jengki ini manes kampungsa ini kilapan kor yang ahlu bana Tilapan por yang ahli benar penkela, tilapan kela. Te hadin kata ngilam jo di ban kapan por du benar.
hadin berkata kalau ujar nga kalau yadai pat sene se BC lang kamdon jingta kamdon jingta tina kalian ka office ka blok pinuslaru kampen stop hero yang ni Sherman kaya bet tumto sakmat hadin berkata Yuno Sherman wala penlang baik ya ka executive committee wala penjaj baik naga general meeting wala penjaj baik hadin berkat kata di uthambor ya gini sekretari wanita open lahi marwai open long jubor ya ke general meeting uji dihi ya kita beri ulajang kita rena kana ke jing ujor bang ka dai CBC don bitai nagaleng ko office de nilai lemi ha kamera video yang video amdan jingta kan ni nama kan ni dekat Syam ke hadis konsil tangan ni nagaleng jungi ni pedang semua nak kata nagaleng jung ni Sherman benes besar lucu yo dekat baik tu dekat general meeting ke baik ke eksekutif ke baik tanah kadau mau bom simkia ban liwat kata ka inusi ni terjaka tiu sisim kebuno ya kini sekretari komentar ban le jubor marwai ban penhab marwai hemdas mutulang peronong yalam bat kidikhat bara Ni sok-sok kan. Hila sok-sok marwai Kinong Tray Sarkar beri penyak ya ke election siteng samoy na kebentak Raja Bala constituency kilami Dura ke headquarter ke district headquarter jong ke West Garo Hills district bandit cekiwe part ki Jaka. Kini kinong penyak election kilami na katai ke Jaka ringkat ke jingdon kam election beper. U general election observer uladon lang ha katai ke por bakite kinong Tray Sarkar kilami na Dura. Ke election na kebentak Raja Bala assembly constituency kan long ha kalai pauterek mentau benai risau Hakabak syuki nomi khmat jong Raja Bala constituency kala thli hadien ke jingkhlat no jong MLA. Tumentang nya phashwa sikini ki jingpen mana bodon kam. Penbentang ini beteng biang yaki Khubor padangsa. Kawai nagi sekolah ha kanong ba Shillong ka H. Elias Higher Secondary School nong thamai ha Shillong mentakasngi kalarakhi ka jingdap sanpos nam jongka ya kani ka jinglek kemen let ngobha lapen po pen pieng da MLA ka than uba Charles Pingrop kumukong san ubat latip lang khar ko ngor kumusembut kong san.
uba Charles Ping Group ula pendeng sentiu yo mot jong Father H. Elias but kentiu ru ya kalama jong ka school. Habakran hakane ski uba Charles Ping Group ula ya ro yo Father H. Elias ya ka jingno senyang barat ba jong usha ka thok katar khasi. Uba latip langkar ko ngor ubalong MDC jong kanong thamai constituency ula ya ro yo Father H. Elias ba ulong uway na gidukot jong a GS Lok Solution of Don Bosco ubala IT ka jing emban penroy ka thok katar khasi. Nakaliang jong ba Robert Lendam ula ay history balingkot jong ka school. And present. Like it was mentioned earlier, I am no stranger to this school, for I have been given the opportunity to come to the school on many occasions to celebrate the successes and the promises of the future which this school, H. Elias, has provided for the poor and the needy in the last 50 years. Father H. Elias always said in one of his writings, and I quote him, "Kajait bin riu kubapuli, kadi kajait bin riu kubapim." And we are grateful for that, and to the vision and the visionary of Father Usai, who founded this school 50 years ago, to provide that education which is so important to all of us, especially for those who cannot reach to other schools because of the social and economical conditions. When we heard of the history of the school recited by our former student and a teacher, words cannot be enough to prove the essential needs that this school has provided to our society. I was very happy to see that today we had students from all over the country and the Northeast in general who have come to gain the most necessary asset of any citizen, and that is knowledge. Knowledge is an asset that money can't buy. It's an asset that you will take with you forever. Hadin ke jing plie ke jing khang dam babon banai la ai la dak sarkar jala ban sedang ye bon ki kam ki jam bat ru ban sedang ru ye ki jing ele kai ba pher na kalya ka Shillong Sports Association hinne ka singi kala pun kot ye kran san ye le kai football balatep kum ka 4th division football tournament ka ba pun long hamadan polo Cotton Ring Sports Club kala yo rung ha ka 3rd division hadin ba kala yo ban pun ram ya ka P4 Right Football Club ha ka arpo pratrek Risau Arja Arpway ha JN Complex Polo Kajing lek kai kala long ka basong shit haru kata namar ba kini bro ar kunhun kila long ki paklan ka P4 Right kala yo ban pen khi ning kong ye ka jar ha ka minute ka ban rio the winal di shooting kat ba ha ka minute ka ban ro pho ka tin ring kala yo ban pen phai da shigul da ulari pentengan kharlar tang kani gijing ye khon kala poi haru ka tie breaker bat la rapat da ka tin ring sports club ha ka bakut
Payabi war I Assistant Director jong Director Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya te I khot smokai I ban ai I jong I sha ke champion team ya ke check kebalai ko hajar ka ba trophy sha ke champion captain champion team wan amu ko Badagi tu khubor ngil poise bokot tat hadu ping dia sambyang khuble shibun.